Halo guys, bertemu lagi bersama gue, Ehan. Gue akan nge-review seorang pesilat dari kampung Pataruman, Desa Sebaratu. Dialah Faris Fajar Munggaran. Let's go! Nah guys, kebetulan mereka mau photoshoot. Katanya sih buat pakaian-pakaian tradisional gitu. Langsung aja, ayo gas kuy! Nah guys, sekarang udah ada Kakang Farisnya nih. Kita tanya dulu ya guys. Nah Kang, udah berapa lama nih jadi pesilat? Dari umur 7 tahun udah belajar silat. Tapi kalau Abah sih dulunya pernah suruh diajar kayak salto gitu, kayak rolling. Kalau kayak gitunya dari umur 3 tahun. Nah Kang, di banyakilah gitu ya di berita-berita Kakang ini terlibat dalam film Gundala gitu ya. Berapa lama itu syutingnya? Kalau proses syuting pas itu 51 hari kayak coba lagi. Kalau pas adegan sayanya dari 1 minggu. Nah Kang, ini dari kebun-kebun gini nih mau ngapain sih? Nah kebetulan ada acara photoshoot buat baju silat, baju tradisional gitu ya. Oke guys, Kang Farisnya nih lagi foto-foto shoot. Kita intip-intip yuk. Gas goy! Hei guys, kesapa aja mana? Baju Sumatera teh tuh. Eta guys, baju Sumatera teh. Bisi can apalnya, kurang dikarek ayeuna apalagi. Gas kuy. Kamu. Aduh, salah. Kayak orang tanya-tanya ya, coy. Nah guys, ini udah sama Akang Faris nih. Hei Kang, Damang, ya Kang nih, halo sih baju. Leres itu baju nate di Sumateranya. Aduh guys, corak nanti tinggal. Saya pisan. Duh, sabar Akang jika na iya. Hayang jika na jang iya mah. Silat itu halus Kang. Nah Kang, kita baju teh kan baju Sumatera. Nah, begitu itu bisa aya di dia. Tenan ya, acuk di Sumatera Barat. Nah, bet aya acuk di dia. Kaparangan pun bapak kantos diajar di Sumatera. Aya guru di sana. Oh, guruna saha? Haji Sopian. Jadi guys, di situ teh guruna guys. Guruna Pak Haji Sopian. Nah, guys, kan itu aya baju hiji deui. Cenah eta oge ngan urang teu apal. Nah, akhirnya orang lekat itu orang ningali deui. Tapi topo guys, disubrek oke nih Ngang. Jeung lonceng nata geuning tuning begitu gedenya guys. Oke guys, kita langsung ningali ke itu. Gas kuy. Kang, tah, ieu abi teh bari tataros. Kan tadi Akang seueurnya dipoto di ditu. Tah teh Kang, acuk tradisional di mana wae gitu. Kayak acuk mah aya nu ti Jawa Barat, aya nu ti Sumatera. Nah, sareng oge acuk-acukna teh aya nu kayak perform. Oh, seur keneh acukna. Oh, seur keneh. Nah, tukang sanes tadi teh padahal sadayana we dipoto. Sadinten mah mau cekap atuh. Oh, gitu. Nah, guys, ayeuna urang tanya euy. Gampang ieu produksina teh produksi di mana? Ayo. Produksina mah di Kasundan. Di Kasundan oge sanes bangsa acuk tradisional makareutuna seur keneh siga bangsa padepokan-padepokana kan pusatna pasti kayak universe lagi gitu Kasundan teh.
di Padepokan. Terus acara event kayak event art silat kayak, terus store-nya kan ini juga baju buat dikirim-kirim ke Padepokan lain atau ke itu buat merchandise event Kasunda nanti banyak lah. Nah Kang, cek beja iya mah gitu Kang. Kasunda teh sok kabut terlibat gitu di film-film. Nah Kang, ini teh film menawan wae gitu. Ya sebagai action choreographer, di antaranya kita bikin buat actionnya fighting Gelut gitu. mohon Oh, gelut yuk. film-film nutos di garap action teh diantaranya Gundala, Sableng, Anjir atuh tong mah Gundala mah. Oh, untuk Anggrek 2. Order 2. Gitu guys. Jadi kesimpulan nama lah Kasunda teh selain eta gitu bisa nyieun baju oge, ngeksplor gitu keluar-luar seni jeung budayana. Nah, sakitu meureun guys. Jangan lupa guys, di subrek teh ya. Subrek jeung loncengna kring gitu. Guys, mana oge tong poho di share, di like oge. Omah tah lajoanana ge kudu nepi ka ngeusan atuh. Guys, kuy. Oke guys, kelanjutan yang tadi kita lihat dulu Kang Faris lagi latihan. Gas kuy. Action. Makan berapa ya? Nah, Kang, iya teh kumaha? Emang setiap hari gitu latihan atau buat acara-acara berpo? Kalau latihan mah setiap salah Kamis Sabtu untuk yang perform pasti bakal ada, tapi kalau ada lagi untuk mah ya latihan rutin Kela nanya kan kasih kakang kan? Ya kan, lah kasih dia teh. Kalau kita mah kakang teh putar siapa di telepon? Oh, menjaga teh guys, atuh mainan. Kamu udah pakai turun. Oh, jenjot week tilu. Oh, bener guys, kita John Wick tilu. Nah, yuk. Kan pengalaman gitu tidak syuting anu kita lucuan gitu. Wah, Ayah sih, buat Awi pengalaman lucu teh. Kan pas itu teh ada adegan kejar-kejaran si lompatan gitu Pak. Si sancaka kecil pas dikejar sama berandal kecil gitu. Pas dia lari, harusnya kan nggak ada ayam di sana, kan ayamnya jauh lari gitu. Harusnya nggak ada itu. Karena main di film Namai kan. Film di pas 2016 main film Satria Heroes 5X. Kalau sok nonton RCTI mah aya lah 5X. Terus pas 2017 2018 Wiro Sableng nya. 2018 sudah Gundala. Oh, Gundala, terakhir Gundala. Hebat guys. Mun urang gitu, sesuai guys, coba ganteng urang goreng patut dia guys. Beneran. Oke guys, jangan lupa di subscribe ujung teh yang dipencet kami turing guys. Kiwir guys, jak ulah kumpul omat. Sakitu we meureun teh besok dilanjut di Suban Ogeta. Oke, Kang, atur nuhun atuh Kang ya. Siap.
Semoga sukses Kang, sehat selalunya. Mun guys sakit wae meureunana dadah guys.